Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga bangsa kami, mga pagariya, mga muslim, kaya pangadian tano si kumyaypos mga dars tano agyan kuto ausen tano si iku at-tauhid la ilaha illallah. Na iman to na itataros tano pa naging kuto ang mga bandingan tano kapag pangaditan sa ging kaiya akida tauhidullah. Si tano ay matataman sa ging kaiya syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. So kasaksi sa mataan sa Muhammad na suguwallah. Katawan tano so Muslim na aya kapag kasulyan si ku Islam. Yung ko tuwataw asul ku Islam na aya pagan ya kisulyan si ku Islam na yung ka syahadatain. So kasaksiin yan sa mataan na titu simbaan na inong taswallah. Nagupsaksian yan na mataan aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu wallah uripan wallah nagusugu yan. Pinan so pagan ay arukon aging kai Islam. Si iku katuron Nabi sallallahu alaihi wasallam arkanul Islam. So amanan yan na kaya mga pulos Islam na limatiman na paganay mi aloy aging kuto syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gini paganay pulaos uruko naging kaagamatan o kama Islam. Na si kumyang ipos na gituba kay pangadiintan waging kuto la ilaha illallah sumaanan niyan. So mga rukun yan. So dalil yan sa isa Quran. So mga syurut mapapalalam ko la ilaha illallah walutiman gitu pa may kapakanggir kaaguna aging kutua di nga katerwas aging kutua la ilaha illallah. Na orian yan na itundug tanurun aging kai kasaksi sa mata na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah. Yung kaya kasaksi sa mata na Muhammad na wallah na Allah subhanahu wa ta'ala imitaron si iku Quran yan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Mata na Allah subhanahu wa ta'ala na katawan yan mata na kaya Muhammad na sugu yan. Kasaksian wallah ginay dalil padadalil si sa Quran sa sunsullay manan yan na mitaron sa Muhammad na matanas kanya na sugu wallah subhanahu wa ta'ala. Yung kaya kaparatia sa mata na su Muhammad na sugu wallah na aya maanan yan mga uripnullah na at-tasdiqul jazim min samimil qalb. At-tasdiqul jazim min samimil qalb. Yung kuto pa kapangim benar mailot kapangim benar o puso manangot pangim benar apun sa aging kuto piaganakan aging kuto puso manusia mi pagayon sa kanyan o katuruan yan ng kulila yan managing kuto kapangim benar o puso ka di man syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pangim benar o puso mailot pangim benar sa siin puun kuya man na piaganakan o puso ka mi pagayon yan. So ayam anan yan nakatur udila ka. Giyang kutwa kang giraw ka saan na Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naging kutwa dingaw di katuruan na may pag-ayun yan supuso ka sa mata-mataan. Absaksian ka aso Muhammad na sugus ka niyan. Wallah urip pa niyan nagusugo yan. Ito sukat taruat tigyan sa amanan yan nabian na Muhammadan mata na su Muhammad abdullahi wa rasuluh. Urip pa wallah nagusugo yan. Sugu yan si iku mga manusia nagusi ko mga jin. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na rasulun ila thaqalain. Sugu si iku thaqalain
gina sa mga manusia na gusto mga jin. Gina ni maana syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengimbenar ka, pengimbenar upuso ka, ginguta pengimbenar amailut apun kupyagan akan upuso ka. Ami pag-ayon niya naging kutwa ketul unudil ka, saging kutwa kasaksiin ka. Sa mata na su Muhammad na uripan sa kanyan wallah, nagusugu wallah subhanahu wa ta'ala saging kaiya mga manusia, nagusi ko mga jin. Hadid na yaman yan na uriyan yan asugu. So Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Ayam muripuri, ayam anan yan na ayam muripuri asugu. Nana upun ad na paratian na kaibarat salakawa muripuri asugu, salakawa rasul kunan Nabi sallallahu alaihi wasallam na ikakapiruto. Miyong kirka so ayam anan yan na pagani arukun o Islam. Agito suka saksi sa mata na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suguyan. Naging kaiya kasaksi sa mata na su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugu wallah na adna mga syurutian. Adna mga syurutian sa kataya ay manan na namatiman to ang utang mga syurut na patiman kilay tanurun si. Patiman aging kilay tanurun si. Na so mga padawlama si mga padakitab na mialo yaging utuwa namtiman ang mga syurut o kasaksi sa mataan as Muhammad na suguskan yan Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya mga rukun yan naging kaiya dua timan. Aya rukun yan naging kaiya dua timan. Lagid man buo kay pagaditan ron aso kasaksi sa mataan as wallah na da simbaan amataan na da simbaan inunta as wallah na dumang buo rukun yan kagiyang kutwa nafyun o ithbat. Ay manan yan na pagkadaan na ka kutwa kagiyang sa la ilah na piyakadaan ka sulang ng mga katuhanan simbaan. Ang naging kutwa kagiyang sa illallah na tiyantong ka asubus wallahi ay manan yan na sasakataos kaniyang buhay sa simbaan. Piyakadaan ka sulang ng simbaan na tiyantong ka asubus wallahi simbaan. Na duti manutwa rukun aging kutwa la ilaha illallah. Lagi man buugin kaya Muhammad Rasulullah kasaksi nga sa Muhammad na sugu Allah na duti man mambu mapapadalmon arukon paganero naging kutuwa kasaksiin ka kakumpabliin ka sa kababaloy Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul. Panaperhatian ka kumpablian ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sugu Allah. Ikadua na pengimbenar naka pag-i'tikad naka perhatian naka asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na uripan sekalian Allah. Paman na uripan sekalian Allah. Perhatian naka asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na uripan Allah. Uripan sekalian Allah. Perhatian naka asu Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-i'tirafan ka sekalian na sub wallah subhanahu wa ta'ala. Dua timan to. Sugu wallah nagu uripan wallah gitu rukun agiyang kutu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. So kasabutan tanut to agiyang kutu rukun yan adwa timan na si tanu saging asyurut mialui tanu si mga pada kitab si isa akidah tauhid na inalui niyan pama enam timan naging kaya mbetian tanu na ay inalui niyan siya na patiman kagi eman to na so pada mga kitab na pira paguman na yan naging kaya rukun ini man yan naging kaya rukun saging kaya syurut mialui saya lagi dengan kita pembetian tanu ipugusay tanuron naging ay hasyatud durus al-muhimmah Raki bin Baz alaihi ngay muhimmat durus al-muhimmah li'amatil li'amah arkai manan Syekh bin Baz rahimahullah. Inalin niya saging kitabian suati so syurut o syahada suati so mga syurut o syahada kasaksi sa mata na Muhammad na sugu wallah na namti mana yang inalin niya si paganeron ay inalin niya mga bangsa amin naging kutuwa al-i'tirafu bi risalatihi wa'tikaduha batinan fil qalb. Pamana suka kumpabli o uripin wallah sa mata na su Muhammad na sugu wallah nagu perhatian puso yan sa ayam anan yan na masulan. Pamana
perhatian no puso utaw ay mana niya na pagimnar niyan sa masul amat na Rasul Muhammad na sugu Allah. Ikadua naging kutua katuruaw dila sa giyang kutua kapsaksi niya sa giyang kutua Rasul Muhammad na sugu Allah urip niya nagusugu iyan. Saya mana niyan na marayag giyang kutua kapsaksi niya no. Aya maanay niya nga edwa timan ging paganeron na pangimdan no puso, pagiatirafan o puso, kumpablian o puso, amat ana sa Muhammad na sugwala, ikadua na ipalapiat o dila, sa giyang kutua, kapagiatirafian sa mata na sa Muhammad na sugwala. Ikatalo, mi aloy saya, naging kutua, المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. Ikatlo syurut la ilaha illallah naging kutu ka amana na ka mutabah si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kapagunuti si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sa aya o kita kapagunuti ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na penggalbagan kaso ini talinguma u Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Gin ko to agama awid u Nabi sallallahu alaihi wasallam benar agama na ipunggulalan ko to. Gitu kapagunutin ka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam naguimbaga ka su mga ngani na ini sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam ribat kadidegan. Basta amanan yan na isa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam kadidegan karibatan na itaplak taro to pa itaplaktan maging kutua karibatan ini sa paraktan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supmasu ini suguyan na penggal bakan tano si ikut taman akagagatan ron. Ipenggal bakan tano so ngani na ini tadi ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam agit ikakuno titano ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikapat na ngin ko to akapangim benara. Kapangim benara tano si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ko nganin apyan utulian. Pad ko mga ilmul ghuyub o mga tutulu Nabi mga migagayb am yang gugulolas ikum yang ipo samasa nagusti ko dapat makatalinguma pamanagyan ko to ang mga tutulu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pangimbenar na ko to kapila to sa syurut Muhammadan abduhu wa rasuluh pangimbenar na ka yung mga tutulin am yang ipos am migagayb lagi do ka punutulan niya sikum yang napagto mga Banu Israel nagpangimbenar na ka yung tutulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat makatalinguma. Lagi duka pengaduan yang pamasaging utama mga tuuso bangkit, mga syurut kapagatalingo mo bangkit. Ada yang pan rauta kada pemitalingo man pero tulirtano. O Nabi sallallahu alaihi wasallam pangibenan tano to ka wahyu tu punsi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima naging kaiya mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam ashaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wal walid wan nas ajma'in. Yang ko to pama kakabubayain ka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam samitat taralo abubaya. Akabubayan ka pen na disuginawang ka. Pamana mapakalebing ka pen sububaya bubaya aka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam disuginawang ka. Sububaya ka ku tamuk ka, sububaya ka ku wata ka, sububaya ka ku mbelaloks ka. So kadenden way maanan na mga manusia. Na mapaka lebing ka so bubaya o Nabi sallallahu alaihi wasallam adiging kanan amyang anoy manap kebubayan ka na ginawang ka kebubayan ka so tamuk ka kebubayan ka so wata ka kebubayan ka so lukas ka kebubayan ka so karumang ka kebubayan ka so mga tunganing kebubayan ka so kanan din mga tao ugay na mapakalebing ka so bubaya ka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam kapadanan sa syurut o emanan yan na kapsaksiin ka sa mataan asu Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Upon ay amanan yan na manusia mapakalebing ka kabubayan ka alisu Nabi sallallahu alaihi wasallam so emanan yan na wata ka si karumang ka so luks ka na mapakalebing ka siran alisu bubaya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na emanan yan na matanada makumplito suparatiyan ka da makumplito suparatiyan ka da nga matarot da nga maparateya at titu su Nabi sallallahu alaihi wasallam kapada nang usurut apa pagaluin tanong saging kaya kapsak si Isa su Muhammad na sugu Allah nag-urip niya ikan ng mga urip no Allah naging kaiya
taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amalu bisunnatihi. Pamana kan masyurut mga surut ku ka peseksiin ka sa mata na Muhammad na subhanallah na pekaunan ka mapekalebing ka mapekaunan ka sukat teru Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku api antuna akat teru manusia. Pamana giin ku tu akat teru Nabi sallallahu alaihi wasallam mga hadis yan na mapekalebing kau tu mapekaunan kau tu si ku anan yan na api antuna manusia amit teru. Paman lagi so hadis na miyan ke mini super ka lagi ko tu kataru igiraw kataru ulama kataru ulama ada kenapa kataru nabi ibarat kataru datu kataru salakausan manusia kataru kebubean ka kataru looks ka kataru emananya na karomang ka suata ka na apa ka lebing ka mapakaunang ka aging ko tu kataru nabi amai ka banyan mi pembulang aging ko tu kataru mga manusia mapakaunang ka aging utakatur Nabi sallallahu alaihi wasallam kagina ni pa pamana syurut aging kaila asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh pamana sunabi sallallahu alaihi wasallam na yung takatur yan na ape kapi aging utamanan yan na katur mga tao kamis yan yung kuto panulun mga tao na amay kabanyan ipimbulang aging kuto katur Nabi sallallahu alaihi wasallam basyan makapsuka nga na mata na iteplak ka aging kuto emanan yan na kater mga tao aging kuto kater igiraw kater datu asas selaan na mas mapakaw ng kasukater Nabi sallallahu alaihi wasallam aging ni kakompleto aging asyurut amanan yan na mata na pirat yang kasu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu bisunnati nagu penggelbekan ka aging kuto mga sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam mapenggelbek ka aging kuto mga sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mga syurut aging kai syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh namti mana ya mga bangsa ami alus aging kai kitab manan yan na durus al muhimmah na nakinanglan na mapakamu entanwaya si iku kapsek si itanu samat ana Muhammad na sugu Allah subhanahu wa ta'ala pamana sesaksian ka asu Muhammad na sekalian na sugu Allah na pengimbenar amanan yan na amana ulalag na pengimbenar no puso ka sekalian na sugu Allah peteru nudil aka saging ko ka pengimbenar no puso pagunutan ka sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam kung italinguman yan na benar na imbaga ka sumini saparian seperti sa ginawa nga pengimbenar na ka sa mga tutul ini talingo mo Nabi sallallahu alaihi wasallam migagaib misikom yang ipo sa masa nagusuda makatalingo ma ada mga tutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam na perhatian kau tu kebubayan ka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama peka lebing ka aging utabubay kau na adi sububay ka ko ginawang ka adi sububay ka ko mga tamok ka suwata ka suluks ka suka din mga tao na mapeka nang kadin suwema na bubay ka ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagumapakaw nang ka aging kutu wakater Nabi igira ay minimbulang yan na sukateru o yamanan yan na nganin sa na manusia manan yan na gira miya kateru da miya kahambulang sukateru Nabi o sukateru manusia asalakaw ko amen na manusia nganin sa na manusia piapan na tiktan wa ulama na po niyan mimbulang susunaw Nabi kateru Nabi na mapakalabing ka mapakaw nang ka sukateru Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggal bakang nga si ko sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam nagina ni man tu ya man darstano pagningo ko Allah subhanahu wa ta'ala hadna miya sabut tanurun makanggirak tano aguna su ilmu apketu kawantano sa minggulalan tano aging kaya beningan tano tauhid atau di pangadian na akidah ini akidah galba kayo ya manan yan na mga pusutano akinanglan na maparati tanwaya sa makalas isu oras apugusan tano ko kapengad itano itano yang mana nya indarainon aging kaya kapengad isa aging kaya akidah kay susubud tano ay Allah subhanahu wa ta'ala kagi ayad ni karibatu panarima ayad ni karibat aging kuto yang mana niyan na akidah tao na kanugunyan sa malian kanugunyan sa mga galbukian ka yun pa kang aguna si isalungan amore yun pa kang aguna si isalungan amore kagi amanan yan na mariribat wakidan yan
ditatarimaan sa na mga amal yan. Salo na mo rin ang banyan kilay, banyan kilang kauso, pasal mga galba kami pasadian, ulan yan na amanan yan na pagkisambor wala sa bagarandu na da kilay yan. Sa amanan yan na si pagabulos ko naraka jahannam. Matasan mga urip no la bandingan makapantagsan mapungulalas alungan na mauri na sitan up tumana pangyo ko Allah mapia di tanong di kapakasi sinabuta pagandudung urukan so salam kalilintad akapipia ginawa rilantan wallah buid na yamanan yan na mga karibatan tano si kuya yamanan yan kita no kanggal bekas saging kaiya agama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.